اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام الملك الله نويت صوم غدي عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى niat insun poso meneh saking nekani fardune wulan Ramadhan iki taun krono anut perintah Allah Ta'ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi Allahi salatan daimatan bidawamil mulkillahil nawaitu sawma ghadi an adai fardi syahri Ramadhan hadihi sanati farḍa lillahi ta'ala niat insun poso meneh saking nekani fardune wulan Ramadhan iki taun krono anut perintah Allah Ta'ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi Allahi salatan daimatan bidawamil mulkillahil nawaitu sawma ghadi an adai fardi syahri Ramadhan hadihi sanati farḍa lillahi ta'ala niat insun poso meneh
saking nekani fardune wulan Ramadhan iki taun krana anut perintahe Allah Ta'ala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma bi'ilmillahi salatan Daimatan bidawamil mulkillahil Nawaitu sawma ghadi An adai fardi syahri Ramadhana hadihi sanati Farqa lillahi ta'ala Niat insun poso meneh Saking nekani fardune wulan Ramadhan iki taun krana anut perintahe Allah Ta'ala